Il-Pulizija fi Sqallija arrestaw 40 persuna brabta ma' attività suspettuża li kienet tinvolvi s-serq ta' karozzi lussużi u vetturi kummerċjali għas-suq Malti u Libjan. Dawn il-vetturi misruqa mbagħad kienu jinbijaw fis-suq lokali daqs li kieku ġodda. Pulizija ta' traffiku tal-Mobile Squad fi Sqallija konfiskaw 30 karozza lussuża fil-port ta' Pozzallo u rritornawhom lis-sitin tagħhom. Dawn il-vetturi kellhom valur totali li jlaħħaq diversi miljuni ta' euro. Iżda kif jikkonfermaw interċettazzjonijiet telefoniċi, il-vetturi lussużi kienu jinxtraw għal ftit eluf ta' euro. Anche io pagare lui per il BMX X5. E allora domani mattina alle 8:30 lo vado a prendere io? Sì. Noi sono 7 o 8 mille c'è. Va bene. Ok. Perché il problema, in Libia si festa. E dopodomani il camion esce tutto fuori. Dopodomani lo Ho capito, va bene. ma per domani c'è 8.000 lui. Va bene. 8.000 che le dà Salvatore. Fit-tfittxijiet li saru brabta mal-każ u li fihom kienu involuti aktar minn 150 pulizija instabu armi tan-nar, pjanċi tal-karozzi misruqa, vetturi u spare parts u anke dokumenti folots.